Hoi nora e tiwi, koe whakatārewa hia ake te waihangatanga mai o te huarahi i te taone o Rotorua ki tōna Papawakarererangi, kia puta rāno mai ngā whakaaro o te hapu o Hurunga Te Rangi, te iwi kāinga no rātou nei te whenua e hanga ia i te huarahi nei. I kōrero tahi a Hinarangi Goodman ki tētahi o ngā māngai o Hurunga Te Rangi i te rānei. All the stuff they want us to go through, and Au e, taukuri e, te tangi a iri hāpeti winera, he kaitiaki mō ngā whenua e kai ngā kauhia nei, kia karia hei rori hau ki ngā puna. that is the soul, the mauri of Ngāpuna, is where they want to build their road. And they are going to kill it. It is so sad, it makes me want to cry just thinking about what they want to do to our land. He take kua nuku noa atu i te whātekau tau e whakamātau hiana. Iaia nei kua whaiti iho te ara ki tēnei, ka haere tika tonu ki runga i ngā whenua tūpuna o te iwi kāinga o Ngāpunga. And they expect us to write up a report, a cultural impact report on this road when it's been on their plates mai rāno. Ko te rori anake o te ngai te huarahi e puta atu ai ki te Papawakarererangi o Rotorua, tētahi o ngā ara e toru i tohua. Te ngai is the lesser of the three evils. The three of them are evil. E tēnei wā, ko te mātotorutanga o ngā waka e haerana ki runga ki tēnei huarahi o te ngai. Arā neke atu ke i te toru te kau mā whitu mano. Engari e wāriu hia ana tai noa ki te tau 2018. Ka piki tērā kaute, arā ki te 50 mano. What we may end up doing is writing our own terms of reference and our own CIA report the way we would like it to happen. Ahakoa i whakapātu mātau ki te tari pokapū waka o Aotearoa me te kaunihera o Rotorua. Ka rea nō kia hoki mai he whakautu. Ko Hinarangi Goodman, mō te kare.